recimo da funkcioner ima neku kompaniju i da želite da vidite da li je on nju prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije, postoji jednostavno način kako to da uradite. Ćao, ja sam Vladimir Kostić, istraživački novinar. Dobrodošli na YouTube Akademiju građanskog novinarstva Centra za anti-autoritarne studije. Danas ću vam pokazati kako da pretražite neke od javno dostupnih baza. Jedna od njih je na sajtu Agencije za privredne registre i pomoći će vam da saznate nešto više o kompanijama koje posluju u Srbiji. Sa druge strane imamo i javne nabavke koje se nalaze, odnosno njihova baza koja se nalazi na portalu Uprava za javne nabavke. Dakle, da bi uopšte došli do pretrage kompanija na sajtu Agencije za privredne registre, prvo moramo da odemo na sam sajt. Najjednostavnije je da zapravo ukucamo u pretrazi adresu sajta. To je bilo apr.gov.rs. I kao što vidite, odmah nam otvara različite registre koji se samo vode na sajtu agencije, na primjer registar medija, založnog prava, preduzetnika, privrednih društva. Ono što nas zapravo u ovom trenutku interesuje jesu ova privredna društva. Dakle, kliknete na privredna društva, zatim idete na pretragu podataka i pretraga privrednih društva. Sada zapravo dobijamo tu pretragu koju smo želeli od početka da dođemo i kao što vidite postoje dva načina kako možete da pretražujete kompanije. Da li po njihovom matičnom broju ili po poslovnom imenu. Ukoliko želite da pretražite po matičnom broju, morate prvo da obeležite matični broj i da ukucate. Naravno, to je teži način zato što bi trebalo da unapred znate koji je matični broj firme, ali ono što se najčešće radi jeste da se ide po poslovnom imenu firme. Dole ovdje imate nešto što isto se zove kao registar i kad kliknete otvara se jedan padajući meni koji daje više mogućnosti poput privrednih društava, preduzetnika, udruženja, stečajnih masa i tako dalje. Međutim, vi uvek obeležite ovo sva pravna lica i tako nećete morati da se uopšte mučite sa tim da li je reč o preduzetniku, udruženju ili nečemu drugom. Recimo da želimo da vidimo ko je vlasnik Delta Holdinga. Znači, ukucat ćemo Delta Holding u pretragu i idemo na pretraži. Ovo je sad nešto novije što je APR počeo da izbacuje, a to je da morate da dokažete da zapravo niste robot. I sad vam je on izbacio više različitih rezultata do kojih se dolazi pretragom Delta Holdinga. Što to znači? Znači, on sad pretražuje i Holding i Delta koji se pojavljuju u drugim kompanijama. Nas zapravo interesuje ova prva, Delta Holding. I vidite, sad tu se pojavljuje više različitih podataka. Znači, tip subjekta, reč je o društvu sa ograničenom odgovornošću, matični broj firme. Matični broj je nešto kao što je matični broj svakog lica. Poslovno ime firme, da li je aktivno, da li još uvek zapravo radi ili ne. I ono što, da bi došli do više detalja o firmi, idemo na ovo detaljnije. Znači, kliknite na detaljnije. I tu vam se otvara sad različiti detalji. Ono što će vas najviše interesovati ovde jeste zapravo ko je vlasnik firme. Znači, da bi došli do toga ko je vlasnik firme, kliknete na ovo članovi. I sad ovdje se pojavljuje da je zapravo vlasništvo Delta Holdinga podeljeno između dve kiparske firme. Jedna je Hemslade Trading i ona drži nekih preko 70% firme, a druga je Renium Holdings koja drži oko 28%. Naravno, APR vam neće omogućiti da saznate ko je vlasnik tih firmi sa Kipra i za to ćete morati zapravo da pretražite jednostavno kiparske registre. Ono također što vam može biti zanimljivo ovdje jeste ko su direktori firme. Da bi to saznali, idite na ovo zakonski zastupnici. I tu vam se pojavljuje ime osobe koja je u isto vreme i direktor. Znači ovdje piše funkcija i naravno njen matični broj. Također ono što vam još može biti interesantno jeste kako je da pretražujete, odnosno dođete do finansijskih izveštaja same firme.
Finansijski izveštaji se nalaze naravno pod ovim što piše finansijski izveštaj, ali kad kliknete na to, on će vas odvesti na posebnu stranicu. Da bi pretražili sad, opet morate ponovo, da bi pretražili morate idete po matičnom broju ili po PIB-u ili po nazivu. Najjednostavniji način je da zapravo prekopirate matični broj sa ove pretrage. I da gde ovde piše po matičnom broju kliknete i u pretrazi upišete, odnosno pastujete taj matični broj. Označite da niste robot i idete na pretragu. Tu naravno sad imate različite podatke, a ono što je ključno da bi došli do finansijskih izveštaja jeste da kliknete na javno objavljeni ispravni finansijski izveštaj, izaberete vrstu finansijskog izveštaja. Evo, uzet ćemo, na primjer, redovni godišnji finansijski izveštaj i godina koja vas interesuje. Vratit ćemo se sada na osnovnu pretragu i ovde što bi još možda trebalo reći da je eventualno značajno jeste da ukoliko firma ima različitih upravnih odbora, nadzornih odbora, to takođe tu možete videti. U ovom slučaju kod Delta Holdinga se to ne vidi. Sad bih vam pokazao drugu pretragu, a to je koja se nalazi na portalu Uprave za javne nabavke i zapravo tu možete da vidite ko je sve dobio poslove kroz različite javne nabavke, koje su sprovodili naravno državni organi ili različite javna preduzeća. Da bi otišli na pretragu moramo otići kao i kod APR-a, moramo otići na sam sajt. Sajt je portal ujn.gov.rs. Kliknete bilo gde da izbegnete samo ovo obaveštenje i on vam ovde sad na početku daje nešto što se zove brza pretraga. Ono što treba na početku odmah reći je da ne možete da pretražujete ukoliko nije na ćirilici. To je jedan možda od nekih karakteristika koje vas mogu sprečavati, ali u suštini s obzirom da smo mi koji smo ovde koji možemo koristiti ćirilicu, to je okej. Ukoliko bi bilo neki, na primjer, strani novinar koji istražuje, njemu bi možda bilo malo komplikovanije. Da bi pretražili tu prvu pretragu, potrebno je da ukucate ovde naziv naručioca. Ja ću staviti, na primjer, Ministarstvo privrede. Sada kada je učitalo rezultate, vidite različite javne nabavke koje je Ministarstvo privrede sprovodilo u određenom periodu. Znači, od najaktuelnijih do nekih u proteklih nekoliko godina. Da bi videli više podataka o samoj javnoj nabavci, koje je Ministarstvo privrede recimo sprovodilo 26.9. vi kliknete na ovaj znak koji je zapravo neka vrsta lupice sa papirom. Kada kliknete na to, on će vam otvoriti novu stranicu u kojoj sad možete dalje da pregledate različite dokumenta i različite podatke. Dokumenta koja se najčešće objavljuju jesu poziv za podnošenje ponuda, zatim konkursna dokumentacija i ukoliko je došlo do sklapanja ugovora, odluka o dodeli ugovora, odnosno neke druge podatke. Vidite ovde, na primjer, ima obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava. Ukoliko želite da vidite ko je dobio ugovor po ovoj javnoj nabavci, kliknete takođe na ovu lupu i on će vam otvoriti opet novu stranicu gde morate idete na preuzmi dokument. Kada preuzmete dokument, u njemu će se nalaziti ko je pobednik te javne nabavke. Sad se možete vratiti nazad i sad idemo da pretražimo, to je sad, bili smo, znači, jednostavno smo videli koje javne nabavke je Ministarstvo privrede raspisivalo u proteklih, ne znam, na primjer, godinu dana. Ali ako hoćemo da vidimo da li neka firma dobijala javne nabavke velike vrednosti, to znači iznad 5 miliona dinara, morate da kliknete na ovo izveštaj i onda tu izaberete ugovorene javne nabavke velike vrednosti. Tu će vam se takođe otvoriti nova stranica u kojoj sad je potrebno da upišete nekoliko različitih stvari. To je naravno ukoliko želite. Sve zavisnosti od toga šta konkretno tražite. Ja bih, na primjer, u ovom trenutku želeo da vidim koje sve javne nabavke velike vrednosti je dobijala firma Keep Light
koja je inače poznata po tim čuvenim novogodišnjim rasvetama koje grad Beograd raspisuje već nekoliko godina. Da bih to uradio, ja bih morao zapravo u ovim poljima da označim nešto što nju karakteriše. Da li njeno ime, što se ukuca ovdje da piše dobavljač, ili njen matični broj. Ja vam preporučujem da najbolje je zapravo da idete po matičnom broju, jer vam je to najpreciznije. Dešava se da je zapravo po imenu dobavljača da bude drugačije napisano i da nećete doći do pravih podataka. Tako da bi dobili matični broj, moramo da se vratimo na pretragu privrednih društava i da ukucamo, znači firma se zove Keep Light. Sam mi ostala, mislim da će je pronaći, ali je ostala mi ćirilica. Dakle, evo, dobili smo taj rezultat, firma Keep Light. Ono što nam u ovom trenutku potrebno jeste samo njen matični broj. Prekopirajte matični broj. Vratite se na portal javnih nabavki. I ovo gde piše MB dobavljača, to znači matični broj dobavljača. Samo prekopirate njen matični broj. Idite na traži. I evo ovde dole možete da vidite više javnih nabavki koje je firma Keep Light zapravo dobijala, odnosno gde je bila pobednik. Imamo grad Beograd, Beokom servis ili javno komunalno preduzeće, čak imamo neko javno komunalno preduzeće u Kruševcu. I ovde što možete u ovom trenutku da vidite jeste više podataka o samom tom naručiocu, odnosno koji državni organ ili javno preduzeće je raspisivalo javnu nabavku, ali takođe možete da vidite i da li je bio otvoreni postupak, odnosno da li je bilo mogućnosti još neka firma da se prijavi, zatim šta je bio predmet nabavke, da li su bila dobra, usluge ili nešto drugo, kada je zaključen ugovor, znači vidimo ovo su sve iz 2017. godine, i na kraju koja je procenjena vrednost, a koja je ugovorena vrednost javne nabavke. Takođe, ono što vam može biti značajno jeste i broj ponuda. Da li je to reč samo jednom ponuđaču koji je bio na toj nabavci ili je bilo zapravo više ponuđača. Kada smo dobili te pretrage za Ministarstvo privrede, na primjer, uzeli smo to kao primjer, kliknemo na ovu lupu sa papirom da bi dobili više podataka o samoj javnoj nabavci. I sad ću vam tu izbaciti više različitih podataka. Jedan od dokumenta koji ovde možete vidjeti, na primjer, je to obaveštenje o podnetom zahtevu za zaštitu prava. To može značiti da je neka firma koja se prijavila na samu javnu nabavku uvidela da postoje određene nepravilnosti i može vam ukazivati da je reč o nekoj sumnjivoj nabavci. Naravno, to u ovom slučaju ne mora znači da se desilo, ali može biti jedan od tih indikatora da proverite dalje i da dalje istražite samu nabavku. Takođe, što možemo uraditi jeste da pretražimo ko su pobednici velikih nabavki i kliknete znači na izveštaj i tu izaberete ugovorene javne nabavke velike vrednosti. I u matični broj dobavljača ukucamo, odnosno prekopiramo taj matični broj i idemo na traži. Ovde smo sad dobili nekoliko rezultata za firmu Keep Light, odnosno za nabavke koje je ona dobijala. Kao što vidite, tu može biti podaci koji se tiču ko je zapravo naručioc. Imamo Beokom servis, javna komunalna preduzeća iz Kruševca takođe, iz Beograda. Ali ono što se može videti i što vama može biti zanimljivo i značajno jeste prvo da li je to bio otvoreni postupak. To vam takođe može ukazivati na to da li je nešto sumnjivo ili ne. Ukoliko je otvoreni postupak, negde bi trebalo da to bude da je okej. Ukoliko nije, samo po sebi to može biti indikator neko eventualno sumnjive javne nabavke. Zatim šta je vrsta, odnosno predmet javne nabavke. Koja je vrednost. Ukoliko je procenjena vrednost drugačija od ugovorene vrednosti, to takođe može biti jedan od indikatora, u smislu ukoliko je ugovorena vrednost nešto značajnije ili niža ili viša
od procenjene vrednosti može ukazivati da je zapravo došlo do neke nameštene javne nabavke. Još jedan također od indikatora jeste broj ponuda. Naravno, što ima više ponuda, neka verovatnoća za nameštanje javne nabavke je manja. U ovom slučaju vidimo da je Keep Light firma koja uglavnom učestvuje na javnim nabavkama gde postoji samo jedna ponuda, odnosno gde je samo njihova ponuda. Pored ovih portala, odnosno baza koje sam vam sada pokazao, postoji još nekoliko koje možete i sami pretražiti. Jedna od njih je, na primjer, Agencija za borbu protiv korupcije i njen registar gde možete, na primjer, vidjeti šta su sve funkcioneri od imovine prijavljivali agenciji ili, na primjer, spisak donatora neke političke stranke za vreme izbora. Takođe, postoji i drugih baza koje su ili inostrane ili naše. Za neke od njih ćete morati da platite, za neke sa druge strane možete i besplatno da ih pretražite. Malo pre sam vam pokazao kako da pretražujete, na primjer, kompanije na sajtu Agencije za privredne registre. U ovom slučaju, recimo da funkcioner ima neku kompaniju, da želite da vidite da li je on nju prijavio Agenciji za borbu protiv korupcije. Postoji jednostavno način kako to da uradite. Dakle, odete na sajt Agencije za borbu protiv korupcije. Sajt je acas.rs. I sajt će vam otvoriti, sa leve strane ćete vidjeti nešto što se zove registri. Kliknite na registre. I sad tu imate različitih registara. Ono što će vas u ovom trenutku interesovati jeste sve ono što je funkcioner od imovine podnosio Agenciji za borbu protiv korupcije i on je dužan da to radi dok je funkcioner i neko vreme nakon što prestane da bude funkcioner. Da bi vidjeli šta je prijavio agenciji, kliknete na pretraga izveštaja o imovini i prihodima. I trebalo bi zapravo da upišete ime i prezime samog funkcionera. Vidjet ćete da čak i ako pišete latinicom, on će vam prebacivati u ćirilicu, tako da ne morate sami da menjate. I recimo da želimo da vidimo šta je Aleksandar Vulin, ministar odbrane trenutni, prijavio agenciji. Znači, ukucamo ime i prezime, idemo na pretraga. I sad vam izlazi više tih izveštaja koje on podnosio. To su izveštaji dok je on sve bio na različitim funkcijama. 2012. godine, ako kliknemo na taj prvi izveštaj, vidjet ćemo da je on bio samo narodni poslanik i kojemu je bio prihod, kao i šta je, na primjer, prijavljivao od stanova, odnosno nekretnina. I vidimo da praktično ništa drugo i nije bilo. Međutim, ako krenemo dalje po godinama, vidimo da više nije narodni poslanik, nego je sad, na primjer, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju i dalje ima samo stan. I ovo je poslednji izveštaj. Kad kliknete na 10.1.2018. to je poslednji izveštaj koji je on podneo agenciji. I vidimo da sad, pored stana, ima i pravo korišćenja stana za službene potrebe i to su kuće i garaže. To je najjednostavniji način kako da proverite da li je neko od funkcionera prijavio svu imovinu koju ima, a koliko ste vi, na primjer, došli do toga da on ima nešto i više od onoga što je prijavio, najbolje bi bilo da zapravo prvo proverite sa agencijom, a onda možda imate trag za dalju priču. Javno dostupne baze podataka su samo jedan od načina kako možete doći do informacija. Da li želite da pogledate ko je vlasnik kompanija ili ko je dobijao posao na javnim nabavkama, to će zavisiti od vas. Naravno, nadam se da će vam ovo što smo vam sada pokazali značiti i bitno uticati na tok vašeg istraživanja. Hvala.